Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, худони габони ҳар як қадами шумо бошад. Аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар дастгирӣ мекунед, мардами ниёзманд, камбағал, раҳм месозед, я маъюбхонро ёрдам мекунед. Худо аз ҳаматон розӣ бошад. Иншоаллоҳ мо аз шумо розӣ ҳастем. Дӯстони меҳрубон, ширкати Тоҷикон Ҳиҷомае ки дар Россия қарор дорад, тасмим гирифта, бародари азиз. Тасмим гирифта ки худ проспект Мир бошад, Теоплистан бошад, ҷое ки бошад, иншоаллоҳ тасмим гирифтем ки чикор кунем. Як нафара аз ҳисоби корхонаи худмо, ба диққат бошед дӯстон, ин конкурс нест. Аз ҳисоби ҳамин корхона як каса хонаи худо равон кунем. Касе ки ҳамин Теоплистан, ин ҷаҳоз мо қарор дорем, рақамҳо Теоплистанам. Касе меомад, алҳамдулиллоҳ Қуръонш медодем, ягон падаркҳо, оби замзам, туҳфа, мақсад мошинкаҳо чӣ қадар бисёр буданд. Хуб, умуман фақат ин Теоплистана дар назар дорам. Дар нохунак ба гӯш бигиред дӯстони азиз. Теоплистан кадме ки ширкати Тоҷикон Ҳиҷомаи Теоплистан меояд, метрои Теоплистан ба чакои Теоплистан актив набошед, мебиёяд дӯстони меҳрубон, касе ки мебиёяд нархи навои ами Ҳиҷомаи Теоплистан тӯли як соле ки ай давраи откриташ то ҳозира 2500 буд. Ба диққат бошед, бо наге ки барои чи проспект Мир чику 2000 иҷа 2500, иҷа 2500 буд аз сабаби қимати арендаш. Хуб дӯстон, ба ҳамон хотир тасмим гирифтем ки пештараш биё. Тасмим гирифтем ки як каса аз ҳаминҷа хонаи худоро кунем. Аз шахсоне ки мехоҳам биёянд ҳиҷома кунанд, 2500 ҳиҷома ҳастад. Массаж, фитоболочка, ҳама шароитош қатӣ. Мақсад ин акай Мирали ҳамҷа бародар ҳаста, иншоаллоҳ ҳама хизматрасонӣ мекунанд, 2500 меспорӣ. Ранги ҳар вақтае ки буд. Бихоҳӣ як Қуръон падаркад метиҳам. Хуб, бихоҳӣ ки мақсад номтаҳ барои ҳаҷ рафтан нанависад. 350 нафар ҳаҷ, 350, ба диққат бошед, 350 нафар ҳаҷ. Агар бихоҳӣ ки номта бинависанд, номта менависанд бо як мошина, ду намун мошина ҳаст, ҳам номта менависанд, бо як мошина дига падаркад метиҳанд. Яъне ки бо акай Мирали тасмим гирифт ки ба қувваттараш кунад ки то мардума ҳам ҷалб ба кори худаш, ҳам дига ба кори хайр. Ҳиҷома мекунӣ, бо хонаи худо номта менависанд, агар Парвардигор насибат кунад, бо як мошина падаркад мекунад. Шахсони мерафтагӣ. Аз шахсоне ки мегӯянд немо намерем, ном нанавис, мақсад ҳам туҳфамо бутӣ, як Қуръон туҳфа. Хуб, фаҳмиде бародаро? Касе ки намерава ҳаҷ, номша дар дафтар наменависем, як Қуръон туҳфа дода мешавад. Акадме ки мерава иншоаллоҳ рафтанӣ ҳастай, номша менависем, бо плюс чикор мекунем? Бо як мошин, ду намун мошинка, якта хоҳа ихели мегира, хоҳа ихели мегира, як мошинка дига падарка меяд. Нарх наво мисли як тӯли як солши 2500 بدونه که انشالله 2500 هست. اکتیو نباشه همین 350 نفر خدا در 10 روز میشه، در 20 روز میشه، یک ماه میشه، یک نیمه، دو ماه میشه، 350 نفر کشید در هم دفتر اکای میرالی انشالله چیکار میکنیم؟ ما میگیریم به حج روی میکنیم، خانه با اکای میرالی میتیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد شکر اکای وجود برای دستگیرتون حضور آمد کردم. چقدر اکای وجود گرفت ما تصمیم خودمون گرفتیم برادران عزیز. ما اکای وجود خواستیم که خیلی مقصد چند تا شکلی چند تا قطعی اکای همکاری میکنیم با دارم تقریبا همکاری میکنیم. با هم خاطر تصمیم گرفتیم اکای را ترک کردم. ان شاء الله حساب خودمون یا نفر حج روی کنیم. بعداً کسی که همی اکای وجود گذاشت نمیره یک قرآن پدرکه میشه. کسانی که مقصد چی میره حج میره یک نام شامل است بعد یک مشکل دیگه پدرکه. بله دوستان عزیز این برای جلب کردن کلینت است. برای هم کاری خودمون پیش بره هم دیگه یک از کاری خیر است. خوب دوستان عزیز این از کنکورس گفتم گپو بالشوی راز نیست دوستان عزیز. من با کنکورس کار ندارم و یگان برادر کار ندارم. پروردگار فقط دعا میکنه همه ما رو برای راست هدایت کنه. باز میگم نیتی ما هر چیز از نیت وابسته است. کاری خیر است. من خودم در پراسپکت میر موندم در جای کاری موسو این برادرام توصیه دادم که این بهترین راه است. یک کس میره میاد هم دعای خوب هم دیگه توفه هم کارت پیش میره. خداوند همه ما رو برای راست هدایت کنه. خداوند همه وقت سرجم پیشرفت باشیم. خوب اکای میرالی برای کار خیر خدا نگهدار. السلام علیکم. دوستان عزیز مقصد میدونم از اکای میرالی چه کار میکنه چه خیلی که صحبت کردیم. اکای میرالی هم در اینجا چیکار داروهای خچه داره. تمام نمود داروها پلوس ایتوش تو قرآن‌های پدرکه میشه فروشی هم هست. تمام نمود داروها رو هم دارن دوستان و تمام جو اطراف که میکنه اکای میرالی. ما دوستان عزیز باید سه بگم که کانال اکای میرالی یعنی که سرتیفیکاتش همش هست الحمدلله شرایطش خوب
بدونه که انشالله کانال یکم میرالید چه حجامه تیوپلیستان است من در تامجا سیلکاش هم میمونم انشالله به حاضر این اکاجون هم خیلی فیتابوچکا داره همه خدمت رسونی با سطح اعلی انشالله با این جای کسی که بیا ای بلاگ با این تا تماشا میکنید در چهارم اتاج دوستان عزیز فکر میرالی یگون سخنی داشته باشه اگر ورگی السلام علیکم برادران عزیز بیا انشالله همیشه ملاق در خدمت در مترو تیوپلیستان برادران عزیز خیلی فیتابوچکا میبینید فیتابوچکا بعد فیتابوچکا انشالله аппарати рушное ва аппарати аппарат катия иншаллоҳ банки массажай ҳамаша мекунем иншаллоҳ бугум ту ки меояд 2000 меспоре фитобочка массаж бо туҳфаи қуръон кадмет ки агар меги мехоҳӣ ки ҳаҷ бире иншаллоҳ номтона менависам бо чико мекунем якта бо чико мекунем як мошинкаga падарка интизор мешим 350 нафар шид ҳаракат мекунем як каса ба кори хайр яъне ба хонаи худо ро мекунем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.